Yaro yame ko try Jesus Christ. Ko himen ko para. How try Jesus Christ? Hakene kasni bahinyu jong ka jimpen kre jongi nakabenta ka Pentecost. Ngas ngokumen banang peleo jengmud batpi siapang ka jingkardor jong amen siyam bakuit. Hakene kasni baro ngidang puson jillio siapang ka jingkardor jong amen siyam bakuit. Padu men siyam bakuit ulay alam yangi hadu kene ka kilip mat. Bad ngakermen bait pi baro pi dap daga jingkamen hau men siyam bakuit. Pi bat king ka senjum pin laitim kumba u Joshua ula duwai. Henda kila light lui na baro ga jinge hakamat jungki. Kadba pidam pin kare haking ka senjum pi ko himmen ko para pide ballam beslur namar balai u men siyam bakuit udon hasinda jumpi. Badu men siyam unsa yalam lendi api. Hakene ka por jong ka lockdown. Bad ngadang kermen baik pi baro pidang snabhayenga pidang toya ka dekot ka bang hikaya pi siapa moment siam bakuit bad hado minta pilatip Henry tili ki dekot kabayade badu men siam bakuit angai ngaduai bakal long ka jimpens le ha ka jingim jombi iway pa iway bad kad banang yait kad bangila kut ya kene ke jimpen kare jongi baro saupos ngi pi baro pin satip sauput tuli ki dekot bad pilang banyala pro da kene ki saupo tuli ki dekot kane kade ke jingang no jonga nagabenda jompi baro bad ngako men kerpa dia pi ko himen ko para kad ba pidang snap pimde ben snap marwe enda piladep snap lada don ki himmen ki para ki bam patip syapang kene ke jimpen kare sa ailam ye ki weru hikaya ki weru panna duai kabapoy ye kasngi borom Pentecost baro ka kasi his baro ki kun kasi kilong ki balak kare nagabenta kasngi borom Pentecost da kabapuson ya baro saupo tiliki dakot kabakaren syapang umen siyang bakuit bad nga kuha pi baro pelong ki badap da umen siyang bakuit kad banang dap da umen siyang bakuit pin sestang banyarap ya kiwe kumbau jisu laong banya it markelia to pide ban pin tray kamro ya uso jong umen siyang bakuit kad ba pidang pin kare nakabenta kasngi borom Pentecost wad nam klet ya kane ko himman ko para habangi pesa udong jongi don buon ki jinge gidon ke jing ting ya ke coronavirus gidon ke jing andun ngin kansalong kumno ke lawai jongi kikina school baro kidang kuslai hatongi laban pindap niyam minta usnem padne ngi haban sakut kumne don buon ki jing andun hapadeng gine ki jing andun jombi baro tolong bala kermen hau Jesus Christ to don badon ke jing kermen hau men siam bakoi namar ke jimpen kre jongi kanang ai bor shushu yangi kanang penslur shushu yangi ko himmen ko para hagene ka sni ba Henry ngaku aban yalam yepi syaga kam jongi apostol kabasau to kam jongi apostol basau laipo we sau laipo we ngan pule kitang syudab duai kaying hakabakila yakendulang kala kenyu kila daparo da umensiam bakuit bat kila stang ban keren da ka jingslur ya ka kubor jongo pale sa susingan pule kitang syudab duai kaying hakaba kila ya kendulang kala kenyu kila daparo da umensiam bakuit bat kila stang ban keren da ka jingslur ya ka kubor jong uble ko himen ko para ngidang puson kumno umen siyang bakuit unyarap yangi habang istang banduay kaya ka jimmang doy jong ka jing duay ha umen siyang bakuit taminta kasngi ngiyos no kini ki kristan baning kong ha ka kam jong ki apostol kilaya duay lang but enda kilade duay kalajayu kawan hiar ya kabor jeng ublay kabor jeng mensiam bakuit
Bat ka jaka baki syong kala kinyu. Ka bor jong men siam bakuit ka kinyu, ka pen kare, ka pen bet, ka pen randi. Lese kata ka mood habawan men siam bakuit unang penjana ya ka bambiang haking ka sem jongi. Habawan rung men siam bakuit un pen kuit ya ke jing chakalian haking ka sem jongi. Habawan men siam bakuit unang penrendi ya kabakoru koram hakinga semjongi. Habawanu mensi yang bakuit un sanam yalam yangi syaka jingjanai. Habawan ka jingjanai kala jiayu baru kibat syong hakata kayin kilayo ya ka jingslur kabatimai. Katino balay ka Bat kilas tang ban kerenda ka jingslur ya ka kubur jong ublay. Minda ngidon ha ka lockdown. Minda pi kimi ki pa bat ki kon ki ti himmen ki para pi duai lang. Bun sin ngatip kadon ka jinge ha padang chompi. Mano ban yalam jing duai. Lese donru ya ki inga sem, lese upaum nang ban yalam jing duai. Lese kakamiru gam nang banduai, ki konru gam nang ban yalam jing duai. Baro shing shisan ki snow kulmar jingmut, hang no kan stan, kum no ban penkut, mano ban yattu kana, mano ban pen yalam jing duai kum da ter. Habak kabo anrung kata ka jing snow kudlan, lese ngin pai no shaki himmen ke para, ya wan yarap lem. Tengi pinke no ya ka lockdown but ka social distancing bun sin namar bale ngim nang ban duai marwe ngim nang ban yalam jing duai kai ka daw ngim padon jing slur ngim padon ka jing slur but ngim padon jing tipru kumno ban yalam jing duai kumno ban pelong jing yaseng Henry kaktino bale ka ong kumno minda Haba ngi duai hau mensi yang bakuit, haba ngi duai hau uble winai shisen don halor jongi ya mensi yang bakuit. Haba mensi yang bakuit wan halor jongi ngindup kelalong ki baslur kumno nginstang ban slur ya ka kubur jong uble. Kumba ki apostol kilale. Edau mensim bakuit ulas tangban trekam haka jingim jongki kilas tangban yala bakak tinu bele kilong ki beriu bamdon pule kaputi kumbangi don menta kilong ki beriu balong ki beriu nongkin dom kilong ki beriu kumbalong mangi kinam tangban leitre kilong ki nombela Henry habau mensim bakuit ulas tangban trekam kadur ka dar jongki inga sem kala Ya ka dor ka dar jong ka jingim jong ki kala ya baro ka benda ba koru koram bambiang ka dur ka da bambiang ka jingti buble kalastang ban kala bat kila lang ki buri ki basta minda ko himmen ko para kadba pidang syong duai lang haki inga sem jompi ngilaban kot yalade pilong ka balang barit But nakene ka balang barit, pistang ban penyadeno bat ka balang salansa. Pimde ban snow marwe, pimde ban snow kenja. Namar bale, ya ka jingdon, bat ka jingwan jungo mensi yang bakuit, ka pelang yepi shibenda, bat ka balang salansa, ha ka mensiyam. Gidon ka jingyade, ha ka mensiyam. Ngiyade bar baro ka balang salonsa lempa ka jingwan hiya jong mensiam bakuit ude mensiam bakuit unsa wanra halo jongi ya ka jingsuk ya ka jingyatali ya ka jingit himmen ki para ya ka jingit hapadeng ki bange ka jingit hapadeng ki mi ki pabat ki kon kitti tengidon kamben kami dia mensiam bakuit Ngidon kamban duai kambun sin ya umen siam bakuit. Ngideban trang ya umen siam bakuit. Habang ngimtip ban yalam jing duai. Habang ngimtip ban duai kumbang ila puson haki nigis ngi balatet. Haka jing talot jangi. Haka jing bam tip jangi ban duai. Umen siam yarap yang iban duai. Teminta pipet. Yaki inga sem jompiru kiniyo yaka jingkerku. Ya baru shing shisem kinyo ya ka jimpen sle haba pit duai ha umensi yang bakui bat pin salom ka balang barit ka bajanai ka bakuit
ban pen bana siya kabalang salonsar ngaro ngalong iway kawe ka dekod jong kane kabalang ko himmen ko para hadukat no ya ka jimpen kre jongi kanang pensyai shushu yagi what num snow diao what num do jingkermen what num snow marwe namar kat babi shang duwai haing ka sem jompi rengkat bat kimi ki pa ki kon kiti pidang kelalong shing shisem bat ka balang salonsar bad umensiem bakuit unang penselayapi udang shimno ya ka jingsta jongo belai udang pasyat happy baro bad piki kon samla nang slur susu piki kinabai nang slur susu piki miki pa wat nomong shu pangilong ki bi nang stang banong ngilong ki bastard da umensiem bakuit para mangi ngin salong ki bastard namar uju umensiem utrekam hapo jonga barjompi pat ngi barong ngilong ki bastard namar uju umensiem uyalam lenti yang i persat yang i baro tongin nang snojan tongin nang snow slur tongin nang snow kumen hakene ka por jong ke jimpen kre ay umensiem unang ialam yang i syake benta bamayan ban pensngau tu susu yangi papinang kam id ya ka kubar baba papinang kam yalap da ka jingslur ya ka kubar baba haki himmen ki para bar enda light na ka lockdown na kerman bait ngin sanang yo board nginong yalam na kasnong katao jompi na ki inga sem jompi na marumen siyam bakuit ko himmen ko para nginang duway ko jisu ngis ngongo yame nagabenta ka jimpin yai bastard jome nang pensule shushu yangi ya umensiam bakuit hal da umensiam bakuit ha ka jingim ka jongi nang pa ya umensiam bakuit ha ki inga sem jongi ngis no talot ngis no do jingkermen ngis no marwe ngim nang banyalam ya ka jing duwai henry da ka bor jong umensiam bakuit ngingesken ngilala balong baseiso bajop ha ka ne ka por jong ka jingim pelong yang ibaro nong yalam jong kabalang bandup yalam ya kiwiru syaka jingit ka jome ha ker tengok pa badukon badu men siyem bakuit amin.